Selam dostlar, bugün biz Craft World'dan türmeden kaçamız. Ben kichkinday kumda türmede beni durman. Lan basamayım mı? Knopkon basamayım ya ama ya ne isteyeyim? Karnım aşık ketipti. Men baskaramam. Men baskaramam. Olmayam. Men baskaramam. Yuva. Naşit kırama. Ölmeye tamam. Hop. Kişilik var ekan. Hayır. Nima? Eşit buzamayın da. Qarasamiz nima u? Bedrock qarshi degan mumkin emas jarona. Yo. Na yo knopkani bosib degan. O tamam. Canım. Ben nasıl stüdyoda oturabilirim kaldı. Oldu. Böyle. Nalga canım. Ve yok. Ve yok. Neyimini. Yüzme adam bastırma beni. Neslimizin türmeden yani kaçmamız gerek. Nasıl daha aşmamız gerek? Hoş kirka gerek. Bizde kirka yok. Ben cücül botum görüp otanlarım. Ya kalay kaçmamız biz ha. Ya ay. Kalay kaçmamız. Craft World'un 4-cü seriyası çıkıp bolğan. 4-cü seriyası menin kanalıma kirip qarаңыздар. 3-cü seriyası da. 2-nji ve 1-nji seriyasını bilesizdir. Al qarga oraza. Nege bu qarga oraza ustayt degen videonu ko'rib ketdingizler. O sizlere kajet video, kajet ma'lumot. Men kanalımda уже бар ol. Ya ko'rib ketdingizler. Ol уже 79 просмотр ko'rindi. 2 kunning ishinde 79 просмотр ol. Yani de men kanalıma tirkelip ketingizler. Video her daim nemese her kunde nemese bir gün 2 günden keyin çıkады video menin kanalımda. Men kanalımda көп hafta video çıkargan jokmун өйткені men жүрдüm. Bunu men salayın dedim. Plus 2 video salып жердім. Mine birinci salып koy, ikinci salınbay kalıp. Mamam wifi düşüp tasıp. Endi bastaya oyun diyor ama yok kalay işramız ya. Video nasıl bana tirkelip like basıp ketіңіздер. Pıkır жазып кетіңіздер маған. Armen Didar деген videonun 1-nji serиясын Didar Қазақша Minecraft деген каналда болады. Ол мен Didar деген досумдун каналы. Ол салмакты карасам. Kravаттың астына ешнәрсе жоқ. Ой, ешнәрсе жоқ. Не істейміз енді қалай қашамыз? Мына кнопканы басамайын ба? Әлі басамайды екен. Bastım. Ve mına komnatı ağaç var ekan lan. Şut ben ağaç. Ya. Nime şu şey ekeni lan basamam ya. Tamak alınç. Ve yolu. Bak. Ama eşit kalmak bitmiyor. Ne böyle? Ben zor alam. Men zor aldım.
20 minuttan keyin mi? Oy bey. 20 sekunddan keyin шығарады екен. Ой, 20 секунд болды. Дала жүреміз ба? Мына жетті. Қалай ашамыз біз? Қалай ашамыз? Уже 5 минут, 6 минут болып қапты. Мына шеттегі ағаштарды алайын. Алынады. Тағы мына шетке аламайын. Тағы мына шетке аламын. Кешіріңізді менің інім кеп қалды, шулай беретін. Тағы 20 секунд па? Жоқ, бұл 40 секунд екен. Ұзақ тұрады екенбіз. 39 секунд болды, 40 секунд болды. Енді үш жерге жүре алмағым ғой. Енді не істейміз? Мынаған заттар жасап қойын. Далаға шыққан тағы ағаш алып алайын. Үстелдің столовая. Ашым кетші бе? Мынаны қалай не істейміз, бір бәлі бар сияқты. Далаға шығуға болады екен. Ағаш алу керек дейді. Біз қамақ істейді. Ой, ұстап алды. Өзім ұстабасы 3 жерге жүре алмайым, тек түрмелерге ғана жүре алу. Енді қандай екен? Енді 2 минут екен ғой. Ой, ұзақ тұрады екенбіз. Ой, видео 8 минут болып қалады екен. Далаға қарай тұрайық. 1 минут болды. Ё-моё. Ой, 1 минут болыпты уже. Болсаңдар, қашан ашылады? Мынам кнопканы басамайым. Бірақ шыға алмайды екен. Қалай шығамыз? Қалай? Кликка басам, мына есікті бұзып шығатын едім. Есік бұзылмайды екен. Есік бұзылмайды. Бедер оны да сынбайды. Тек творческийге. Сіздерге қандай режим ұнайды? Творческий болса лайк басып кетіңіздер. Выживание болса подписаться етіңіздер. Выживание ұнайды. Ой, 2 минут болып қой. Шықса, ё-моё, не ашқан. Болды. Мен бізге шынымен киркаға жетеді. Ой, бұл ұмытып кеттім. Палканы верстаққа керек қойды. Ой, жетпейді екен. Бірақ кнопка жасай аламын. Кнопканы басамын. Бұл сықырланып кетпей ме? Кнопканы баса алады екен. Қаш тезірек. Ағаш алу керек. Ұсталынды қалғанда. Ұсталынсам өзім істеймін. Не істеп? Ағаштарды алып, кнопка жасау керек. Жоқ, жабылды. Оның шеттерде кнопка бар екен. Факел алу. Сен алу керек. Сена керек бізге. Шөп деген ғой. Шөп керек. Мына шеттен қалай шығамыз? Соны түсінбеймін. Мына бедрок бәр. Бедрок қып тастаған. Жетер ма біреу қамап тастаған бізді. Көп ағаш аламыз. Нема? Мен ағаш алып атыр едім ғой. Қалай мына шеттен шықтым? Бірақ 3 ағаш алып үлгердім.
Yani dostum. Gördüm ya isteyip verstak jasap. Oy bey sandıktın üstüne ya verstak koyacaksın. Ne koyayım? Kirkir jasayım. Nan jasayım mod alttan geleydi. Sallayayım. Karnım açtı. Benim tamamım koydu. Hemen yiyeyim o. Kızaktan al koyun günlük süpürgedir. Ve nakın al koyayım. Kumbuklu alayım. Birinci kırmızı öt aldım. Hem neşet sınırı gerek birge. Sınır diz. Hemen. Ne? Lütfen. Ya. Sen hayvan koymuyorsun. Yok sandık. Oo, bu düştü. Bu balık olan yemen. Kil. Bir kep kalmıyor mümkün mü? Şişkin yok olacak. Bana bir ustayı vermeli. Çiçerim abi o. Aslında balık oluyormuş. Çiçerim abi öyle. Yani. Tamam hani. Bırakma şey uzamayı dedim. Tabii çıksa boldu. Kaşalarımız. Evet. Kaşan unutma. Bakla o uzak koyayım. Vallahi şey yok. Ben orada yuhum yapıp vallahi yuhum yapıp hiç. O. Ama yok kaldı. Ne aşağıya bunu yapalım. Çok koyun. Koyun. Katı da yeter. Gittik. İstemiz kalırsanız. Görmeyeyim zaten yine. Koyu git. Sandıktaydım bu. Tübüye kalayı da olsun şov yedik. Koyu. Hep tübüye acaba. Oğlum bitmiyor şekerim. Bak böyle 3, 4, 5, 6 blok seçeceğim. Bir şey alayım. Hem kahve. Evet, nakına basalım. Çiğdem, çiğdemlik istemiyor. Bilmedim.